Talo, o whapea, o
ngai ngai e tātou uma. Ala se alfa e tō whaitama. Whapea tāre sama. Ia ai me seifo. Pea stema. Mā lie. A tinta i tasi. O le ao māre nā. O nisa wina. Nisa wina. Ia whamarusia. Pea lo tātou o lama whaneangana. Awa lava. E tātou sa muni ngātu e lani na le ona e whao. A whai e te e whātasi mai e i bō e lua ia o umatu e. Toi whamena tu atu, toi fitu sa unina o lontu e. Whātaro whahatu i lau stuma, toi ina na lea. Peni wā ili, whaktai, i whamarolonga i atua, o toi fuaia i ate ue, se isi mano si anu fo, a wāna maritaitaina, o lana e kaunesia, i Logan City Bay, i Neta Saha, lua e luas fuman kong, ka whai au toi nusa lea eos, ia, whaktai wana, Paia no tino tato saunina netaia, whaktai e tu, o tato whenua e maria. Mata te whata foi, i ahino i toi i nga uma, ma o tō whaitua. Tai o tauna weru tai tasi. Whapeti a kono i a lini, mata me tai. E le whai o whamanuina, tato matua, Mata tua, ta mahama tina. Whapea, ta mahama tina a reina tai tasi o tato e kālexia i Logan City Bay. O le autara mo, whapea nei a tato whana viti. Greetings and warm welcome to all our visitors, including our friends who don't speak our mother tongue. We are so blessed to have all of you here this morning in our 3 days of 10 days week of prayer. Thank you for choosing to visit Logan City Samoa SDA Church today, and may the program we have today will be a blessing to our fellowship together with you this morning. May God bless you all while we worship together in His holy name. Please enjoy our fellowship together. And let's all stand in unity by singing together the hymn on the screen. Whamu mole tato tutu lai umama. Mulu swina o tato pese mua mua. O loo mori i e whawhitai lau.
wole a whai ele mawhaina e tō tuli, ele a whaina lea, ai lea tātou tō tuli, ma ifo i luma o lea tua, e ala i te tau. Hao o ina whaana e tia, le loto, ma le amanga whaafetai, o ngā ruenga mamana ala o fio, e ala i adinato o tangata. E le mawhai a mātou o na mātou a vātu, le loto whaafetai, ma le loto fia. Tō o le tangata o e manatu mai a. O le a fo i sa mātou wanga le atua, e whaamalia i nai o i le aso ma le aso. Pa ngā lava lea, ua nao i mātou i tangata na sala ma le whaatau wa ai o mua. Tamā, ua e sila fia lava mafua anga ua halai o na mātou poto mai le sāpati. Ai mai se foi o le whaitanga o aso e tō se furu o lo mātou tāpena tu ia. Le atua, whaafetai tele la, mātou te mana o mia lava o e le atua whaamonu. Ia Efeso soani ia i mātou taitua tasi. Ia mātou whaata o ina, lo mātou o mai lea sāpati ma lea sāpati. Ai mai se foi o nei o se furu. Le atua, o mātou a inga e ka le sia taitasi. Sina fia lava e lava fia o mana onga i tutonu o mātou a inga. Whaapitoa la mātou tatari. O nai a mātou whanani. Nai langa se tasi mātou te suru whai ai. Wana o oe lava e tua tasi. Tuina atu lava e lava fia o nai a mātou whanau ma mātou whanau. Ia e whamanatu nai a mātou whanau. E o lava fia e o me o la male marusi. O lava fia fo i e o me a umpana. Ai e sirisi ai o le e whamanatu i mātou o mātou. La mātou vai na whai to topo o mātou ai. Au mai le whālo whani la mātou e kālesia. Ai mai se o le alofa lea pe o na e alofa mai ai a te mātou. Ina ia fusia ai, tina uma, o ta maa uma, o le au talafo, ai mai se o whanau. A vea ai na mātou e kālesia, o se langi, o oni ta mai langi. E te fia sila mai ai le atua, whaamanuia la mātou tāpua inga le nei sāpati. Ia e whaamanuia tele lawa i se uso o asia i mātou. Ia e sosoani fo le tina ia mau o le atapena ina la mātou whaitani. Ma futa mai ma oe mai mātou. Nei se ia o le whaamavau na. Amen.
ua le ngatale atua ina whaamani e o mātou roto i au whaamani anga whaeama. A ua osa o mātou a inga i au whaamani anga whaetini. E alai o amare te mau a inga i le ora mare malusi na e tu ina e mātou te whaina luenga. O toi fōa i atu nisi o la e no mātou manuenga le neva i aso. Whaafetai tēne lava le atua. Ai whaamori tama e le lava lea. Ai tau lava o se le tau anai lo mātou a lofa i ate oe mara manuenga. Whaamania i a mātou uma lava na lafa tau langa e mai se fo i se funga. Whaamania lawa fio i si o mātou a inga e ka lesi. Whaafetai le tu. Amen.
he whatana whakatu whana whatu tane le tua le tai au o sapati pa i o le tua. Si tau tō hea usia na tēn whai tongo o tau pa ure tēne numuri. Ai whatai a le tua ka mea hea iau na i whatau muna paenga ni sapati. Ai whamano lawa le o sa, whamano fo e whamano si mai. Si ela vai mai atu le so ya esi. I ia le tua wa ia na o le sapati. Whatai, a pe fo le, tai tai ia le mea. Tai do ai foi da stunga nessa parte ia in na tua vai le supporto la strata ona le tua la na si la fia le strata ona so fua a mai tatu ti ona magana ia moia ia o sa ma lu atu a fai sa le tongo ia ha mo le sa ma ano mai lo tua tonga na fo ni so tai a fa tai la vai le tua le matuti ia man ia mai sio o matua vai nei ia e whātau ina tatu whaitanga o tatu whaitanga i le umi e pūpū a tatu whaitanga ai o mea tā ua lawa i tatu o le lona tolu nei o tatu wasi titanga se fu o le lona tolu nei o tatu tatu sanga o le mea tā ua lawa pe o le main points lawa lea o lea o tatu tatu sanga ai pūpū lawa le se au whaitanga le leni sa pati ia atatu na hapo titano matutu maelani o la watata sala vai vale o tata fata pa atina o sosa mai atia a mai no file mo ia tsa le to fa mo le ese mai poli e tu nati ato e sosa mai no vai sama ni e fa fo ma no fa na ni sa pati le manino le se au e fina na wa e tsa ina to ina fa na wa na to ia i taimi sana sana sama o mai ya sa sana o Yesu amen auto silsila mai ko i le tato le auto o le nega ya se fu fa sa loto o le auto a la na o asa se fu lo ne sa tamo o se la ya mai tato ne ya se fu o le storo la ne tu ina mai matuti o le tu sa te ia tato ina o fe loa i mai Yesu sa te ia tato ina o fe loa i mai Yesu e dua la le stili o mai i dua se stili o mai i fai tawa ne mua o le anse me o fa o lo tapi na ina Yesu a una ia i lona toe si o mai se ase me o lo tapi na ina Yesu a rumana iai lona toe si o mai sili lona lua sa pe se o na si o mai Yesu sa pe se o na si o mai Yesu ile sili mo o mo de tani ile yoane le suma fafa ya ne suma fafa i mo o to o le mawa masani ya tato a faito singa no tato faito fafa si mai le maulea a wale atu vale o to ia o tau whātua tua i le tua, ia whātua tua mai fōi a tia. E tēne mea mai whai mau te rau tuma, ane le ai, o whai atu i atu tō, o te anu sāu i si me no whai o tō. Whai fōi te anu sāu i si me no whai o tō, o te resa, o te le fōi o tō, i le ai o tō, i mea o te rea, whātai nana. O le sili lona lua, sa pesi o nasi na Yesu. Longa wale ni ngā menga lona tāu mua, sa lukuiwa, se i o sumatasi. O whetare atu ia mea, na sitia lea o ia. O lato wawa ai atu, wa vefo o ia i le ao, na i o lato uma. O lato turi mata i atu i langi, a o siwa e o ia. Whauta foi, o ta ngate tō rua, o ta tū mai a te lato, ma ofisina. Wala whai mai, o tō tangata luta, o tō tangata kalila iai, se hale mea tō te tūwai ma pāpa ai atu le langi. O Yesu le nā, o amina e o ia le langi. Sa pēne fo o lona tō fwoi mai. Sa pēne o na tō ia whio mai o ia, pe o lona whio atu le langi, na o tō pāpa ai atu. E se tāu o nei ma, sa manatu mai a te tātou, awa tātou te atu whukane, o loa, a whio Yesu le langi, e toi fo i mai Yesu,
alina e tātou I lona mālo whaarau pe a tātou wola ma le whaamahaoni ma le whaatuatua ma tari tonu I a Iesu. Am whai mai lea o le tamai tātou whetwa I le na waita na wo mai le taimi e tō le whio ai ke riso I ona tama o lani. Na ia tai ese mai ai na au so I se mamau mai pe tānia na la tō mālo o te isi lea. Ma wala tō mafuta whaatasi mai ia. O na au o whaarolo atu pa whaamamianga ma le mautinoanga o lana puipuinga I a te nato. A o ia si o fili e mua e mai a te nato. O ina whaamambia o ia I a te nato. Na tea ese lea o ia I a te nato. Wasi tia I langi. Le tusi o ngā renga apostolo I tu lau e tolsu malua. Ua whaitau ina whapia a mulu a tūne matai atu ni wapa ai ani au so I tani mōmoli a o si oa e no nā tau matai. Na ia mawahina le oli a ngelo le nanga. O nei a ngelo wa nā tau tai ina atu o ia le pota tāmasina o ngā. O nā tau te pese I le pese o le mano. O tau mano le ngano nā ngie I nā pese atua I le atua. Ia o tau pese ia o tau whai pesenga I le rii. O le titi e le langi o langi o whāpau. Sa uta, ua tu le mai lo na siufonga, o le siufonga mānosi. Ia o tau tu watu le mānosi I le tua. O loo I lunga o Israel lona sisi ese. O loo ia fo I lona mānosi. Sa na mo wona suma valu, lona whai po tol suma lua o tol suma wha. Ia whakatai whamalia mai le tua, I le tatu saunga I le sapati, whamalia fo I whenga ia ni tai sana. I le tua no sapati whakatai whafonga. I whesota inga I aso ia I sa hoa I rotai. E whesota I tusi atu, tusi mai. Telefoni sa hoa I mātua, a me fwese tu. E whaatalitali nai mātua se I le ki o le anatai me whaalono mopo sa hoa I ola I moa se tupepe a lafu. Sau hoa ia o mai le valu se fu e po le fiu se fu ia o mau aloa la le mea lea o le vili atu tilo mai tilo atu a ave tupe nei e tau nuku ane a o ia asu e ave le tupe ia pe tu a mau ai si vai asu le vave o fesokta inga ma le vave o le olama a e ilau fesokta I le atu le ai ma se fesui ai tasina o le tatala. I know you young guys didn't know our old days when we need to connect to our parents in Samoa. We have to write a letter or call, but we can't see their faces. But these days, you guys are so lucky. You can talk and see them. They look at you and they say, oh, kan faisal kama mai mai buka, kan faisal kama eselo wabi, ma ngaya kelo mea ai neo enyai. But in our time, they can't see us. They only hear our voices, but they never see our faces. They only see us when we travel overseas or they come here. Leise me pito sili, ona lata ele tangata ele atuma pe a o ina ngai fa fita uli no na ainga o ona ola. E o tatana. Te tala tonu to ke io e ma o tala le. Te tala noi le atua lo wita. Pe a oni fa fita lo ma ina e foi ofisili fa le atua. Ai ele time te tala noi le atua. You really need him. No one else. Even your husband, your kids, your friends, they're not going to help you. Only you know what you feel. And only God knows how you feel. Tato tau sanga e nei tae. E
tolu ni mai ngata ua mai le fatu mua na mai le covid ole momo tala momo fata wa ina ole tai tato umala ma ese o tato manatu melo tai a o ina e al se fono vave i o la wa ko manu ema o a me te dai o sta mata e mua e o ole se tamata ele ke ama ia tai pe watu wa afar fono pe watu ai a o la na gwena ele ai ele tua ai se a pa foi pule pa la ni na tai ai o me ave botu e te pule la ba o ina tai ai o le tua fa mai le mata io le sufa fa i pe fa lua e o fa e tai mi le afio mai ai le tua fa mai e lei no a se isi fa mai a mata io o mau mata fa mai o le afio mai o Yesu e pei o le pei o saure ngau na tu te sila fia le le ma ma e pei o saure ngau le ai se tasi e tai ni e te le bili si o uso si o tuangane si au friend si o tina si o tamau o a mesto wai si o friend le kalesia si o uso e a kalesia ta ua le tai a spend low time in maritamata treasure au a me e fa pe mai no pe ni no o ala mo ya na au you never know time is unique fa ta ua le tai lua mana ongar tar sana ta pena lo to fai fa mai fa dinga le ua se fulo sutas o lo fa manatu mai ua lata mai o naso awe te pole fua o e tape nanga o tua o awe te pole fua o e tape nanga le sitina o le kalesia o le sitama o le si ai o pole o e lau tape nanga pole lava o e lau tape nanga masi au whanau si o tu ua e masi o mahina mane lona tolo o mana onga whātonga mo le ananga pati tātou tatana ina ia maua o mai tātou le ananga pati ia whaamalia ina lo tātou ngā lala whaamana a whātumu ina o le ananga pati tumu o le fia e te oli tai ni uma e se mie te popole fua ma e hita e fua e fui se mie te whaalo mo ai le ama e naso e te fia ai se a whaatu ina o e le anana pati ai no le whaalinga le e was fulua a olona whai was fulma futu le vai leo wha mai ave fua pe a whaatu ina o e ma i le anana pati aua foi nei ngalo ia tato mana o ngala pe masa ni tono tato ai o te loa mo tato to le ai se mo tua e le o tatalo mo la na fana mana to fana mana tua la ia tato fana for you young guys I know you guys are so busy looking at your phone go to work enjoy with your friends but never forget pray. You don't have to kneel down. You don't have to tell people, I'm going to pray. No. Drive your car. Talk to the Lord. Pray. Tell him your problems. Tell him what you want. If you're angry to your mom and your dad, tell God. If you're angry to your sister, tell him. He's listening to you. Don't worry about any negatives. You just come to church, sit here, praise the Lord. Ai whaino tato tausa. A whaino iaia sa pama i o wautafa. Ia ko te talo whaitasi. Ai taimi nei, tu whaitasi o tato, tu tato la inga tasi. Tato te talo ia tuna.
o mana o mai ia pe o fosi atu. Ai mai se la a tātou whānau, ana i tātou ai, o le a tātou rifo, ma te tālu i le tū.
Ilo suafa Yesu, ua mātou role atua ina. Amen.
e te alofa mai a te mātou, sa māngana mai mātou whamamore Yesu, a mātou tā ape ati o mātou aina, whamamore Yesu, tune mōni au hina i mātou, e le ranga pa i o la fio, tai sauri watu la to so fu ma mātou ne yola, yo mātou aina, mātou mawani mi tainga, mātou longa file mo, ili ne sa pati sa mōmore Yesu, whātai tere lama lo whāwhonga mai, sa tai lau whamana o ne ke miso, o mātou te tālo ma olu whamau lalo toi nei. Amen.